Riri a Kenya marihariria kuingira mambura ma gukungwira thigũkũ. Gavana wa Meru Kiraitu Murungi ni arongoreirie aria manyuaga njohi ni meka uguo hatari kwagarara watho o wothe. Kiraitu ni aruguritie bodi njeru ya gutigirira njohi ciothe iria iranyuo kaunti-ini iyo ni njitikiriku ni ruhonge rwa kuramata wigiririku wa indo. Augite bodi iyo igukorwo na muikariri giti murugamiriri wa mbeu njithi o udumwe na wa atumia. Hii sheria mpya ndio tutatumia kupambana na pombe katika Meru. Na hii timu ikiongozwa na Profesa Kigatira ndio itaongoza hiyo kazi. We intend as a government to launch a major crackdown, a major campaign against the hako, especially in the new year. Niongereirie ati irabu nyingi ni cikoretwo ikiagarara watho wa kuhingura mathaa maria magirire kuria bodi iyo igukorwo igitigirira watho ni warumirirwo. Tunapeana warning, kama una mbaa leo na hiyo mbaa yako unajua haina license, tafadhali funga mbere ya kamati yetu kufika huko. Ihinda-ini riu ni oretie atumia makoro muhari-ini wa mbere wa kuhurana na wendia na unyui wa njohi cia ibango. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Kamau.